Mitolon do rumiamiat 祈祷每一天 Pafatis do nipaflian no kawas amikumi do sekalemer no tamtamlau 分享上帝所赐的恩典，使人蒙福。Sarikaka mapulong 平安 Malatsai kita a milayap do suar no kawas 姐妹弟兄平安，我们一同领受上帝的话。Pasuar jilapan ji yakopan pitengir hokiso do suar aku ubiatlaw aku I unanumiso ko saka pipalemer no tapang I takwanan han ningra I satapangan 20at sefang 27atusir 拉班对雅各说：“你听我说吧，我推算出来，上主是因为你的缘故才赐福给我。”创世纪30章27节。Sarikakaw Unga ayay at lemak at ulah no falujuan no mida o misa Kristo ay o sakanga ay ato sakalipahak no urip no tamtamlaw. Nika sa ay ko saka talamaan no tireng ita. Ta matia o fangsisay a sapato aya ko urip no mida o sakarahke no kawas a milayap. 我们基督徒的善行和爱心，是为了让众人得益处，也让众人感到喜乐，而不是为了尊荣我们自己。这样做，我们的生命就如同馨香的祭物，蒙上帝的悦纳。Mitolon kita， 我们同心祷告。Tapangaw sa puneran ako kufalujua amitulong to pinangan ni Yesus Kristo ami palusyang to ulah no miso. Ta pakatinako ko tamtamlaw to nikatalamaan no siniasla iso amatumas no rihatlay at ripahag ko urip nang la. 上主啊，我要谦卑效法耶稣基督，传扬你的慈爱，好让许多人能够经历你丰盛的恩典，生命充满平安喜乐。Pakai ni I talamaan nay angangan no tapang Di Yesus Kristo amitolon. Amen. Nanay mapalemer no kawas kiso. 愿上帝祝福你，平安。